Ti siguran da je ovo putnički vlak? 100%. I ovo su nam rezervirana mjesta. Mi stojimo već sat vremena, nikad vidimo. Pa mi stojimo, da. Sjedala su nam dobro. Ali ja nisam se nikad vozio u ovakvom vlaku. Ne znam, žena me tu... Žena me poslala ovdje. Kaže žena, evo vam karte, jeftinije karte nam je dala. Dobar dan, gospodine Klapić. Dobar dan, gospodine, bolje vas našao. Vidi ti maloga što on ima sobu za bicikle. Nalazimo se u jednoj prostoriji, znači u vagonu HŽ-a koji je namijenjen za bicikle. I šta on biti sadrži? Sadrži sjedala za sve ljude koji mogu bez bicikla ući, ali sadrži i ovakve stvari gdje se u biti vješaju bicikle iako mi svoje nismo. To je više malo ono klasični element. Da, ono što je bitno napomenuti, nemojte se voditi svim informacijama koje vidite na netu, bar evo naše iskustvo, zato što je pisalo da danas u ovom vlaku nema vagona za bicikla, nego je tek u 9 sati. Sva sreća, pa smo poslušali Klapića i došli u 6:22 s biciklima. Oni smo sajderske informacije da postoji. Razlika je između recimo talijanskih vlakova i ovih, što su čak, meni se ovi više sviđaju zato što imaju puno više mjesta za sjedenje, da. Ne imamo dosta Klapiću za ovu, dosta toga danas. Dobro, a što to mi obilazimo? Pa ne možemo sad reći na početku filma. Uži što nek bude malo tajna. Prvo, gdje smo? Ulazimo u najstariji grad u Europi. Nagradno pitanje je... Koji je to grad? Nagradno pitanje koje boje kapa koju nosi Klapić. Znači prvo nagradno pitanje u ovom filmiću je... Koji grad je najstariji grad u Europi? Saznaćete uskoro. Nisam se jako dugo vozio Slavonijom vlakom i uživam u prizoru. A prizor mrak, ne vidi se ništa. Vidim ja sve vidim. Slavonsko jutro. Spakirao si se dobro? Spakirao sam se kao za sjeverni pol. Ali, naravno, tu imam cijev, To kod da tu lona. Samo malo valja. Šta? Kod da tu lona, samo malo valja. Iz cijevi nije. Evo sad... Lots of toys, all for the little ones' Christmas joys. Ho, 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 who wouldn't go? Ho, 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 who wouldn't go? Up on the housetop, click, 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 down through the chimney with good Saint Nick. Lima, stani. Pa carina je ovdje, a vidi tebe s ruksakom. Pa imaš šta za prijaviti? Pa bolje da ne pričaš što ima za prijaviti. Ozbiljno? Ozbiljno. Ajmo onda... Nećemo ići preko. Ništa preko, idemo tu, skreći desno. Daj, nemoj zezati. Nije to šetnica, to je autoput. To je autoput uz Dunav. Wow. Ovo će biti fenomen. Ti živi lik unutra u kući. Ma živi. To ti je muzej sad koji je proglašen, mislim, prošle godine za najbolji muzej u Europi. Ti mene zeziš. Ne. Što?
to je sad muzej. Da. A što je ovo desno, to je dio od muzeja. Mislim da da. Mislim, boje su isti. Da. Ja, sviđa mi se ovo ispred. Jel znaš da je ovo jedna od lokacija Bicikademije? O, kako ću se sad fotkat? Ne može, imaš kontrolu. Zašto, A profesore? može, ajde, može, sve može. A došao sam s biciklom. Vadi aplikaciju. Apliciram. Sad kad se zaapliciram. Uglavnom ovaj muzej ti je, ovaj muzej, negdje sam pročitao da je ovaj muzej proglašen, mislim, prošle godine za najbolji muzej u Europi. I bio sam unutra, to je fenomen. Jesi bio unutra? Ja te malo zezam, bio sam. Izgleda brutalno. Stvarno je lijepo i nažalost nismo imali puno vremena i jedva čekam jedan dan da baš ono na miru obiđem što se kaže. Da. Što se kaže. Jer zaista tu treba malo posvetiti vremena i pogledati sve unutra, ali šta kažeš da sad malo bacimo pogled? Možemo proći ispod gore jer se moramo naći Samo da platiš. Da platiš parking. Samo da platim ispit. Lima, gdje si Lima? Tražim te stari, ajde idemo. Čekaj, moram ispuniti formulare neke. Kakve formulare ispunjavaš sad? Za Nobela, za nas dvojicu. Gdje ti mene zezaš? Ne, ispunjavam nam za Nobelovu nagradu za bicikliranje. Ali ne spredam se. Do kad je rok? Do sutra. Do sutra, sad sam došao do papira, jer ti je recimo, baš kako smo se našli u ovom sretnom gradu, Ružička ti je prvi hrvatski Nobelovac iz Vukovara. Znači, Nobel mi ne gine? Ne Nobilo, Nobel. Kad sam bio Nobelovac ja, da pjevam pjesme. Čovjek dobio nagradu za kemiju 39. i sad sam pokupio formulare, jedino što će nam faliti su osobne, to moramo negdje iskopirati i do njegove kuće moramo ući da vidimo kako je on to ispunio. Da, kužim, ali ajde šokre, onda jedno brzo potezno. Reci mi sulfidna. H2SO4, ne, to je sulfatna. Joj, ali ne, imaš šanse do večeras. Ali ne prijavljujemo se za kemiju. Sulfatna. Za šta prijavljaš ti? Za bicikliranje, zato mi brzo potezne daj za bicikla, a ne za kemiju. Ajde, omiljena biciklistička marka bicikala. Tip. Samo Giant. To te pitam. Aj piš to, ajde. Ajde, pusti me sad na miru. Odošmo kući. Da me neće neka štafla. Da mi neće kapa odletiti. Jedeš kako? Si ikad izlazio Orient Expressom iz Vinkovaca? Da. Ovo je bio potez za Orient Express. Danas smo obišli Vukovar i prikazali vam neke najkraće crtice ono što Vukovar ima. Međutim, Vukovar ima puno više nego što smo prikazali, a to su recimo rodna kuća Ružičkina, znači prvog hrvatskog Nobelovca koji je dobio Nobelovu nagradu za kemiju, zatim park šuma Adica kojim smo samo kratko prošli, koja je fenomenalna za bicikliranje i šetanje, a možda najvažnija stvar koju smo posjetili prošlo ljeto, a to je Vučedol i koju jednostavno morate posjetiti. I mislimo da nismo svjesni da je u Vučedolu kultura počela prije 5000 godina. Davno prije nastanka egipatskih piramida. I jednostavno inspirirani
tom cijelom bogatom prošlošću i poviješću, nas dvojica smo napravili svoje malo istraživanje i došli do zaključka kako su nastali hijeroglifi. Pa tako što su stari vučedolci slali nacrte za piramide u svojim golubovima prevrtačima, slova su se izmiješala i dok su stigli do Egipta, ljudi su počeli pisati i čitati hijeroglife. A ono što je najveći paradoks je da je na ovim europskim prostorima kultura postojala puno prije nego što možemo zamisliti, a danas je u našem društvu ima sve manje i manje. Zato čitajte, pišite, stvarajte, kreirajte kulturu.